nyuma yo kugenderera intara Darfur muri Sudani, umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Fatou Bensouda yari yavuze ko abakozweho n'ibyaha byo mu ntambara na jenoside muri iyo ntara bashaka ko Omar al-Bashir wahoze ari perezida agezwa mu rukiko. Abayobozi muri Nigeria baravuga ko abanyeshuri 136 bashimuswe ku cyumweru ku ishuri rya Isilamu muri leta ya Niger. Urugomo rushingiye ku bwoko rukomeje kubera muri Ethiopia rushobora kuzaburizamo amatora yo ku itariki ya 21 ku kwezi. Umuyobozi w'ishyaka Polisario riharanira ubwigenge bw'uburengerazuba bwa Sahara, Brahim Ghali, yari yasubiye muri Algeria nyuma y'ibyumweru 6 yari amaze avurirwa muri Espagne. Byateje umwuka mubi hagati y'iki gihugu na Maroc ifite igice cya Sahara. Naho Laurent Gbagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire ubu ashobora gufata icyemezo cy'igihe azasubira mu gihugu. Gbagbo aherutse kugirwa umwere ku byaha byo mu ntambara n'ibyibasiye inyokomuntu mu ntambara y'abaturage.